Koji je najbolji restoran u Zagrebu? To je jedno teško pitanje, jer imam više restorana koje lajkam. Ali baš moram izdvojiti jedan, izdvojit ću onda jedan luksuzan restoran i njih uvijek smatram kao vrhom ugostiteljstva. Pa to je za mene, kad idem sa ženom na romantičnu večeru, vjerovatno Mano 2. Njega volim zbog elegancije. Kaptol, centar. Ne. Mano 2. Aha, ovo je jedan gore. Da, jedan je u prerođenju, Mano 2. I Mano 2 mi je uvijek bio meni osobno draži, luksuzniji lokal od uniforma do interijera, to mi je jedno pravo luksuzno mjesto. Ima i dobar meni od gospodina Kroflina, koji je moj drag kuhar i prijatelj. Sviđa mi se cijela priča oko njih u smislu elegancije i hrane, da, preporučio bi ga. Čekaj, a Mano 1, Mano 2, je li kvaliteta ista ili? Pa to je slična priča, to je sve od mog prijatelja Zlatka, jednog od mojih mentora u mom poslu. Stjecam okolnosti zbog lipoteke, zbog preuređenja je sad trenutno zatvoren, to će se reotvarati, ali ta sve relativno slična priča. Ja sam uvijek nekako mislio da je Mano 2 imao jaču kuharsku postavu zbog Kroflina, koji je za mene vrlo jako kuhar, pa onda nekako sam favorizirao taj lokal.